في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan sing kami haagama Islam ay rin ay sabkitan niyo hajaman na to ini biya nasin sambat jaman ipag-agaw-agaw sing kita niyo taw pag-aapas-apasin ini waktu ini sa halka-halka karena doon hay ni nato madawhat in puunan ataw laong talutuanan sa halka-halka bistahon kato sinallahu ta'ala karayawan hadlaw kana-kana. Amo na yung pagpatumtum-tumtumi hakama Islam, doon hay ni in kialulupahan ta katumtuman ta na, doon hay ni in mga kaligap sing kita mahinang sabab, tumaw kasi kita himinang sindakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na sabab ito, hawak to ini insyaallah ta'ala mga kuma kita pangadyan tiyo-tiyo hadya, dahil haparbahagian sin ayat Suratul An'am ayat hanggatos kay mantag isa dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbikum alaykum alla tushriku bihi syai'a. Parman sinallahu ta'ala doon hadyahin ni kawaon talong taring ayat ini Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi syai'a. Ini piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala apamuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiawarisan na si mga silakatan magpatumtum amuin sa pantun naraak ing katantan doon hay ni hipapa baita in katan hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag iyanon doon hay ni hiaram sibo da pagkaon sibo da laungta doon hayan matiyo iban mataod amin bang hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan katantan di manjari hinangon sin hambuk-pahambuk rin kato taniyo. Himumungan, hiaram kato, hinang hiaram kato, labi-labi na tuod parkala sin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. La kalilan wala kathira. Ibudaing kaaunan matao di ban matiyo. Hakikata syirki billah. Amin mattan pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin luparagbo si pagyanon pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'abudal makhluka kama ya'budullah. Amin magtag-ipon ipon sin Allah ta'ala. Biya sin pagtag-ipon niya patuhan harap paununo na katudyuhan sin maksud niya atawan niya at maksud niya. Biya sa pantun aw yu'adzima kama yu'adzim Allah. Amin manglago siya biya sin paglago niya patuhan paununo na. Biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo da manusia iba bukon manusia. Siba da uno ring ha mga piyapan jari sintuhan Rabbul Alamin amuin halgaan niya biya simpang halga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala pagmartabat biya simpang martabat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan katantan hiaram kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala na in pagtawag sin mga yan katantan pag ianun syirik maitayad to tiyag syirik mga katawtay manguran. Hati sin sirik ini pia pagsaw mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin pia panjari niya. Biya sa pantun pia pagsibo mo siya. Iban sin Tuhan Rabbul Alamin.
Naim mga inikatantan, suwayin pagtag-ipon patuhan na to Rabbul Alamin, laong niya mukhlisan lillahi fi jami'i ahwali. Suway siya ikhlas patuhan Rabbul Alamin, hauno nakatan kahalan mo. Wahada haqqullahi ala ibadi. Inyan amunain kapatot sin Allahu Ta'ala. Ring haipon niya, hak sintuhan na to Rabbul Alamin. An ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Amin pagtag-iponan siya, di siya mapatutlaran, limbagan. Doon hayan. Karena bangkaw limag dugaing, di na mahinang tauhid pagyanon. Sabab in pagyanon tauhid, tunggalon mo in Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niya, way hikarwa niya. Na, bangaon lingion mo rugaing, biyasin lingi mo patuhan Rabbul Alamin, atawa, amuin iangan-angan mo, biyasin pagangan-angan mo po Allah subhanahu wa ta'ala, tanto-tanto na sadya nakasud ni manusia palawsin pagsirik. Na inyan katantan, suwayad turi maahon hambok Muslim, amin nangangako bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na in kalagguan sin pagparakag sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, misan pa inyanan sirik, bang siya laung ta miyatay in siya wayroon na kapag sirik bihandayng hapanagnaan niya. Iabutan siya sing kamatay niya. At awalaw ta doon hayaon nakapagtawat siya. Misan pa yung kaaunan nakapagsirik siya. Na inyan laung ta di siya makasud paamuyin likusan si mga sila makananamsin kabinsanaan haadlaw gana-gana. Karena nagbayta kato taniyo, in Rasul sallallahu alaihi wasallam kabaakan hakitabi Muslim Ibn Sin Bukhari, riwayat daing kan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril Wabasharani annahu man mata la yushrik billahi syai'an min ummatik dakhala al-jannah. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di matong laung niya marikako in Jibril alaihi salatu wassalam, nagdihil kakuyakan. At niya, in piya kuyag doon hay ni mo na impam mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piya kuyag akulong na si Jibril alaihi salatu wassalam. Na tanto-tanto na sadya, in Muslim, amuin, nakasud palikusan simpag-ianon bariman patuhan Rabbul Alamin, biya simpag-iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na way na pagduwarwa in siya nakalamod di amin piyakuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpakuyag sin Jibril ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, lapay in ummat niya katan. Karena yarim baita annahu man mata, bunal-bunal tuod, hisiyo-siyo na rin ha mga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iabutan siya sing kamatay niya, wala siya nakapag-syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala hang sulag ununo. At inamin nasabot takain na. Kabtangan, hinang. Iban sin amuin panghalga, panglaggo, pagmartabat. Tuhan na to Rabbul Alamin, amin tiunggal na to sadya siya isa-isa niya, way hikarwa niya, ang pakita iabutan sing kamatay roon hayan, mabista way kita nakapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, nabiyay ta doon hay ni laong niya
in mga sila dahil mga umat mo habihating kahalan niya dakalal jannah in mga sila yato makasudsul ka. Kulto si mambong in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Jibril alaihi salatu wassalam sin pagpakuyag yadto hati niya in sa sambungan niya misan pa in kaaunan law niya wiyasin ini nakahinang wa in zana wa in sarak unulong niya Jibril misan pa siya nakapagjina iban nakapagsirik nakapanakaw wa in zana wa in sarak in siya yaon Muslim nakapagjina siya pagubos nakapanakaw siya magsudunhan nakapagtawbat siya mapuas dahil nga amin na hinang niya in pagjina iban sin pagtakaw inarisin Jibril alayhi salatu wassalam wa in zana wa in sarak misan pa siya nakapagjina iban nakapanakaw biyalikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikarwa kultu wa in zana wa in sarak unulong niya Jibril misan pa siya nakapagjina iban nakapanakaw kala wa in zana wa in sarak damikian singuran sin Jibril alayhi salatu wassalam in kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikarwa misan pa siya nakapagjina iban nakapanakaw kultu biyalikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikatu wa in zana wa in sarak unulong niya Rasulullah misan pa yung kaaunan niya lang sin Rasulullah Jibril alayhi salatu wassalam wa in zana wa in sarak uno misan pa siya nakapagjina iban nakapanakaw siyambungan siya sin Jibril alayhi salatu wassalam wa in zana wa in sarak misan pa siya nakapagjina iban nakapanakaw wa in syaribal khamar ikato kaya napansin Jibril alayhi salatu wassalam in kabtangan kahinapusan lang niya misan pa siya nakainom alak imaksud doon hayan bang niya kaya pagtaubatan pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga yadto amin iabutan siya sing kamatay niya naaon doon kaniya in pagsirik nakahinang pa siya sinjina nakahinang pa siya sin pagtakaw kahinapusan nakainom siya alak ang pa siya nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala na in siya pasuron sin Allah ta'ala palawm sin surga karena doon hayan damikian riwayat daing kan Abi Dhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ini hadis qudsi parman in Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi laung niya yabna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani fa inni aghfiru laka ala ma kana minka wala ubali walau ataitani biqurabil ardi khati'atan ataituka biqurabiha maghfirah ma lam tushrik bi syai'a wa in akhta'ta hatta tablugha khatayaka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak kita kau hadis qudsi parmansin Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag ingkatan anak po Adam yabna Adam ya kamu panganak sin Adam at tineng kita ini katantan daing hapanubo sin Adam alaihi salam karena doon na hayan kita niyo nagsuring sing daing kaniya sampai miabot pa waktu na to ini manunjuki in manusia magtay manghud sibo daing kaaunan niya puti iban itum
sibo daing kaaunan niya biyaning ibansin pula, sibo daing kaaunan niya uno-uno na walna, singgin pa isan niya, in kita niyo katantan, ini timuron daing haapo na to Adam. Narang kita niyo magtay manghud, subay kita niyo ri mag kalo-kialuhi, subay kita niyo ri mag-agaw-iagawi, subay kita niyo ri mag ini sumlut-sumluti, magdugal di ugali, bihandi magbisara simbisara mangi, karena bang mo bisara entay manghud mo, sin mangi, inya tubiya mo rasin, hinangan ngi ingin hawawaran mo. Karena bangaon kalasahan mo rin hatay manghud mo dihilan ngi sindugaing, doon hayaon sumakit, inatay mo sabab sila sa mga tay manghud mo yaon. Na, misan pen kaaunan niya ito, pangaton mo bukom mo siya tay manghud, hangan pagkamano siya, tuwayad to, igon mo, indugal mo. Nalsad to, in kita mano siya, yari kato tanyo in, ini laungta, sipat bukon marayaw, iban sipat marayaw. Yari kato tanyo in, sipat jilaka, yari sabdi kato in jila, in ini sipat marayaw. At ini marayaw kita bukon, kita marayaw kataan kahalan. Aun jilaka na to sa sumakawa bukon ng tataan sin kahalan na to halawm kajilaka. Bihan yan. May tainipiyaunan kita hay ni hasupaya maingat kita timimbang sin mangi iban sin marayaw. Na bangaun doon haun ji matumangi labi-labi na bang kau tiluan sin mangi di kau mabaya. Narang kau ri mabaya tiluan sin mangi, ayaw kau kaagi sa manilo sin mangi. Bihansan in suway pajatuhon sinambuk pahambuk deng kato taniyo. Na, biita doon hinisin, Allah subhanahu wa ta'ala diskusya, kamu anak kapo Adam, in ikaw yan, uno-uno na in susukat-sukatan mo kako. Uno-uno na in hisilawak mo marikako. Uno-uno na in pangayoon mo marikako. Iban uno-uno na in buoton mo harap marikako. Fa inni aghfirulak. Inyan katantan ampunun tarakaw. Alama ka naming kawala ubali. Uno-uno na daing mga pardusahan mo asibit maaslag. Doon hayan, bangkaw nagbing da marikako na ngayo kaampunan, bangkaw miyarikako mamuas na kausin, kataksilan mo paginawawaran mo, amo hindi mo na pagbalik-balikan ang kakahinang mo, doon hayan, matan-matan to din Allahu Ta'ala, dihilan na kau niya kaampunan, puason na kau ring haamin pardusahan mo sa lagu-lagu, laong sin Allahu Ta'ala, wala ubali. Di makapikal ka ako yung mga yadto katantan. Wayron na yadto. Harang mayan inka mong magbalik marikako, magtawat marikako lang sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Walau ataytani biqurabil ardi maghfiratan. Walau ataytani biqurabil ardi khati'atan. Ataytuka biqurabiha maghfirah ma lam tusyrik bi syai'a. Kita kau yan. Misan palong niya, amuin nagdarakaw marikako. Sin amuin ini di mo na mara. Law man sing gumi ini. Biya law niya sin amuin gumiyaon. Kakanta niyaon, bistahon na kay mukasaan, manjarimiyari kau kako, na ngayo kaampunan, na tanto-tanto sadya, in ikaw ampunon ko, biyada sintaod niya yadto, habang mayan kau, way nakapagsirik, ang sulag uno-uno harap marikako.
amuanin biyay ta kato taniw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya roon hay ni, biya kita simbiyay taan, suway tod kita mahali simpagyanon pagsirik, karena way makatanto kato taniw simpangumulan na to. Bang iabutan sin manahot doon na wakto niya nagsisirik, na tanto na sadya siya niya ingin hawabaran niya. Giyanapan sin Allah Ta'ala in hadis, wa in akhta'ta hatta tablugha khatayaka anana sama summa astaghfartani ghafartu lak. Misan palaw niya in kaaunan sin kalaungan mo, sampai in taod niya yan, miabot madto pabiring langit, pataas yadto, na mahulironhan na ngayo kaw kaampunan marikako, ampunon tara kaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa babyan, subay hadya kita matakin jumakasing ginawabaranta, amuin di kita maniguro bating kita humaba pa yung pangumulanta. Daing hawak to pawakto, subay tatiatan to yan, manjarian tangsuon sin Allahu Ta'ala sa roon doon din kato tanyo ing kabuhi na to. Di na to kaingatan bangko uno wakto, doom adlaw ka, mahapon mahinaat ka, inyan katantan, wayron makaingat kaniya. Nasa beto subay hadya kita daing hawak to pawakto nagjajagasin, hinang na to habang man kita niuri makapagsirik patuhan na to Rabbul Alamin, habihat to yung kahalan, hati niya misan pa kita, doon ha nakahinang kasalaan, nakahinang biya mga kasatuan papagkahitamano siya, hatat kala nakapangayo kita kaampunan kanila, amin nakapamuas kita sa nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan, habang mayan way nakapagsirik patuhan Rabbul Alamin, na ampunon kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan in kalagguan sin pag-iyanon pag taubat patuhan na to Rabbul Alamin, ayaw hadya siya nagdarasing kasirik doon hayan. Ampa na yung mga parkala ini, mga kita-kitaon, biya maluhay jumato in mga yaon, aon wakto rin mano siya, misan mag-ino-ino magbalik patuhan na to Rabbul Alamin. Manjarigyan na pandon na ini, in hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baita dan kan Abdullah bin Mas'ud, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talasan. Laung sin Abdullah ibn Mas'ud, kiarihilan in Rasul sallallahu alaihi wasallam tu sa lago-lago. Ini pag-ibog-ibugan si mga bariman. Tu pag-ibog-ibugan si bariman, kiarihilan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahisil-sin mabaya, kumawa sin bahagi niya, iaribiyeta into ini, bang uno naman sila. Ikaisa niya, law niya, a'ta as-salawatul khams. Dihil Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambahayang 5 waktu. Hatisin 5 waktu, amo na yung sambahayang, bang tabi mga tayod turun, sambahayang biasing kain na maghrib, ikarwa sambahayang isya, hikato niya sambahayang subo, hikaupat niya sambahayang duhur, hikalima niya sambahayang asar. Na ini nikatan dihil sin Allahu Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapahinang kaniya sarta dia aksya pabaitaan umat niya katantan hipapahinang damikyan kanila katantan. Amo na in kita niyo nahisiyo-siyo in makahinang haini
Bihan, na doon hayan maghang kadarajat kita iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw kana habang mayan in paghinang nato biya da sin paghinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hari niya yang daakan niya sallu kama raaitumuni usalli sambahayang kamu biasin kita niyo kako pagsambahayang ko hati niyari kita makahinang sin pagsambahayang kita in maglawag sin hiwalta magkatanaman sin katanamanta buat malaingkan yan dabiyabay ta si mga kaulamaan biya din in pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kita niyo lumukat haamin piatarang nila karena wala na to na Rasul sallallahu alaihi wasallam iabutan in mga inikatantan, nagsugpat-sugpat na sadya dahil nga mga kasahabatan amoy naka kita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to pasing kabuhi nila amoy nagsugpat-sugpat in turunan sampay miabot maripawakto na to ini. Hikaruan niya dihil sin Allahu Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya a'ta khawatima suratul Baqarah. Kiarihilan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amuin laung ta isuk sin suratul Baqarah. Amo na yung kahinapusan ayat amanar Rasul. Amo tutumag na din dito in pag-ianon dihil sin Allahu Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy namukuhina sin suratul Baqarah. Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagparat saya singkatan tan na panaugmon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya wayroon doon haon miuklas daing hamanga na panaog sin Allah Ta'ala maun kaniya in bukon na tayma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta piag amal niya hakabuhi niya in Quran mahamulya katibusan niya. Doon na yan. Na in yaon parat saya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam singkatan na padaugmon kaniya daing hatuhan ni Rabbul Alamin damikian yung mga sila nagparat siya patuhan Rabbul Alamin hati niya mga bariman bangunin piyamarat sayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuray sabihin ito yung piyamarat sayan si mga sila katan amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bihan. So inyaon amin kahinapusan ayat yaon bita dun haon katantanin piyamarat sayhan in rukun iman unum. Subay siya majukup. Hati niya muna-munari in 5 waktu yaon amunaon in laung ta sa lago-lago ibadat halaw mansin laung ta rukun Islam 5 amunain sambahayang karena in katantan bangway sambahayang nahinang munain katan 4 wayroon doon in sambahayang dilatay maunin ang malibadat ta sa sumagawa bang munahinang in sambahayang doon han nagkulang kaureng mga nasabot yan to, makatapal pa in sambahayang yaon harugaing wala mo na hinang buat malaingkan in sambahayang way makatapal kaniya. Amo yan mga kataw tayo manghuran haagama Islam. Biha. Na ini katunia amo ng piagbisarahan na to ini tungod paparkala pagsirik laung nen hikatu wa ghafara liman la yusyrik billahi syai'a min ummatihi
al-mukhamat. Iban dihil sin Allah Ta'ala ing kaampunan. Hakatan wala nakapagsirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hang sulag uno-uno. Daing ha ummat niya. Hati niya insyabot nunay ni dihil sin Allah Ta'ala ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nakapagsirik laung ta hang sulag uno-uno min ummatihi al-mukhamat. Aming mga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipo sing kasaan, hipo sin ini laung ta kalaungan na hinang halauman sing gumini sa wala sila nakapagsirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunon sin Tuhan na to Rabbul Alamin im mga dosa nila pag-ianon al-mukhamat. Im pag-ianon mukhamat ad-dunub al-idam allati takhamu ashabuha finnar. Amuin laung ta sa lago-lago daing ha mga dosa na hinang niya nasin pagjina, pagtakaw, pagbuno, pagkataan mataod daing ha sa lago-lago dosa patuhan hanggang ngayon wala siya nakapagsirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon hayaon ampunon da siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyadin nabangyaon katan napangayok mo ray sab in mga pardusahan, in kasaan, in katan kalaungan, kaya pangayuan mo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan wala dakaw nakapagsirik patuhan na bulalamin na doon hay ni manoy tuyan inhabok bariman palahom sin surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin wayroon lang tatampan kaniya biya kilat mahatangkas makaliureng haamuin lalabayan niyaon in baba si lalabayan narka jahannam isiw si matanak din doon haamin labayan niyaon mahulog madto palawon sin narka jahannam. Naamuyan mga katawtay mangurana kama Islam tiyo patumtum kato taniyo waktu ini bialo paragos may abot ngayon waktu na murah-murahan nakakawa kita niyo paginawabaran na mo nato bahagi daing haamin pangadyan sing kita insyaallah ta'ala bangaon kato nakahinang kasaan nakahinang ini do sarakula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala labi-labi na tuod in pagsirikway kita nakahinang na ini suway na to titilusahan kaya nga ngayuan kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ando malano in labay na to harap pakasanangan patuhan na to Rabbul Alamin insyaallah Subhanahu wa Ta'ala manghumbay dako kaniukatan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Magsukul Tuhan terus sa tingkat pengajian ke Dr. Mukamah Domini. Salam Ramadan, apa yang kau